bon Dieu utiliser une fois, pour l'autre fois encore. A paz do Senhor para a amada igreja. La paix du Seigneur et l'Église. É uma alegria muito grande C'est une joie très grande para nós da igreja AIC, pour que nous-mêmes, l'Église AIC, Assembleia de Igrejas Cristãs do Assemblée Brasil, des Églises chrétiennes du Brésil, ter vocês em nosso meio. pour capable gagner nos habitants. Deus seja louvado. Et que mon Dieu capable de louer. Amém. Amém. Quero meditar uma palavra. Moi, je voulais méditer une parole Gênesis, dans Genèse, capítulo 1, chapitre 1er, versículo 26. verset 26. E o tema da mensagem é o mandato cultural de Deus. Thème non, c'est commandement culturel de Dieu. Amém. Também disse Deus: Bon Dieu dit encore, façamos o homem à nossa imagem, on fait moun, on fait portrait avec nous, conforme a nossa semelhança, pour lui sembler avec nous. e ele tenha domínio sobre os peixes do mar, La guerre pouvoir sur poisson qui est dans la mer, sobre as aves dos céus, sur les oiseaux qui sont dans le ciel là, sobre os animais domésticos, sur tout animal domestique, sobre toda a terra, sur toute bête qui traînait sous ventre, e sobre todos os répteis que rastejam sobre ela. et sur toute la terre et sur toute bête qui a traîné sur la terre. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Bon Dieu crée le monde, il fait ce portrait avec lui. A imagem de Deus o criou. Il crée, il semblé avec lui. Homem e mulher os fez. Il crée, il garçon avec fille. Amém? Amen. Glória a Deus. Aqui o Senhor está chamando o homem para que ele pudesse cuidar do jardim. Là, bon Dieu a fait appel avec l'homme pour être capable de veiller jardin. Mais au Bible, il y a un peu. Amém. Donc, capable de Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e os coloca em um Bon Dieu jardim. crée l'homme dans l'image, il mettait dans le jardin. Neste jardim o homem tinha uma função. Dans le jardin, ça l'homme n'a pas une fonction. A função dele no jardim era Fonction l'homme dans le jardin, c'était cuidar dele. pour être capable de veiller jardin. Como um bom jardineiro, Et tant qu'il y a un bon o jardinier, homem deveria cultivar a terra, l'homme n'a pas de cultiver terre podar as árvores, pour être capable de couper branche braille, para que aquele jardim crescesse, pour que le jardin soit capable de grandir. para que ele também se desenvolvesse como ser Pour humano. que lui-même tout est capable de déployer lui en tant qu'être humain. Deus o chama para um mandato cultural, Bon Dieu relève pour un commandement culturel e este chamado do homem foi ecológico. et appelle l'homme dans sa réalité écologique. Deveriam cuidar do planeta, Il doit veiller planète là, o planeta Terra. planète Terre. Deus confiou a eles. Bon Dieu t'a confié yo. Deus dotou o homem de capacidade Bon Dieu t'a doté l'homme de capacités física, physiques, mental, mentales, espiritual, spirituelles, moral, morales. para que desempenhasse as suas funções Pour no que tu es capable de jardim faire travail dans le jardin hein, com plenitude. avec plénitude. O homem era completo. L'homme n'a été complet. O homem ele desfrutava de uma relação L'homme n'a été joui d'une relation íntima com o Criador. intime avec le Créateur. Deus visitava ele Bon Dieu te compte visiter todos os dias et chaque jour no jardim. dans le jardin. Amém? Amen. Relação íntima com Deus, Relation intime avec com mon a Dieu. natureza. Pas naturel. Amém? Amen. Glória a Deus por isso. Gloire à Dieu. A relação do homem era com Deus Relation e com l'homme c'est avec bon Dieu et o planeta. avec la planète là. Relação plena. Relation complète. O homem completo, pleno. L'homme complet, pleinement. E aí, quando nós sabemos que o pecado veio sobre o homem, Et là, nous connaissons lorsque le péché est venu dans la vie de l'homme. Non? o homem foi expulso deste jardim, Et Dieu a expulsé l'homme dans le jardin. onde eles tinham vida, Côté que vous avez la vie, agora passa a ter morte. vous passez à gagner la mort. Onde tinham alegria, Côté que vous avez la joie, agora tem tristeza vous passez à gagner tristesse e dor. et douleur. O pecado passa a fazer parte da existência humana. Péché a passé et fait partie de l'existence humaine. Agora o homem vive fugindo de Deus, Et pour l'homme a couru pour mon Dieu, com vergonha, avec honte, se escondendo dele. et a caché pour mon Dieu. O homem ele perde a oportunidade de estar neste L'homme n'a jardim. perdu l'opportunité pour être capable de jardin. O homem perde a sua L'homme capacidade n'a perdu la capacité de cuidar deste pour qu'elle jardim soit capable de veiller jardin. e passa a viver
ele passait à vivre longe de Deus, loin, mon Dieu. fugindo de Deus. A courir pour mon Dieu. Deus não retirou completamente Mon Dieu va retirer complètement a sua mão do homem, et met sur l'homme, a sua graça, et grâce lui. mas o homem passa agora a viver longe de Deus. Mais l'homme vient passer à vivre loin, mon Dieu. Não mais pleno. Il n'y a pas une relation pleine avec mon Dieu encore. Perde a sua capacidade Perde capacité moral, morale, física physique e espiritual. et spirituelle. Estão entendendo? Sim. Amém? Neste novo cenário, neste novo lugar, longe de Deus, Na nouvel lieu, ça, loin de mon Dieu, o homem passa a viver por si só. l'homme a passé à commencer à vivre pour lui-même, pour contre lui. Passa a destruir a natureza ao invés de cuidar. Il passait à détruire la nature au lieu pour être capable de veiller. Porque a ganância faz parte agora do seu coração. Parce que quand il y a là, il y a un désir, il y a envie, il y a besoin de quelqu'un dans le cœur. O homem agora passa a ser ganancioso. L'homme n'a vient passer ganancioso. Et de non. N'est pas bon. Il vient passer à un monde qui mérite, qui veut gagner. Tout bagaille. Amém. O homem agora ele passa a explorar ao invés de cuidar. L'homme n'a vient à explorer au lieu pour capable veiller. Exploiter, pardon. Exploram as coisas, E os exploiter animais, bagaille animal, etc. a criação, La création. e agora também passa a explorar uns aos outros. Et ils ont passé à exploiter l'un à l'autre. Deus havia chamado para que ele cuidasse Au Dieu était relève pour capable veiller. uns dos outros, L'un avec l'autre. agora está explorando uns aos outros. Mais pour y aller à exploiter l'autre. Então este homem que está agora distante de Deus, L'homme ça qui loin mon Dieu. Deus, ao mesmo tempo que este homem se distancia dele, ele se aproxima em passo largo En para même alcançar o temps, homem. malgré l'homme dans l'île, courir loin mon Dieu avancer vers l'homme dans pour essayer la Glória a Deus por isso. Gloire à Dieu pour ça. Por isso nós estamos aqui. C'est pour ça que nous là. Porque fomos alcançados por sua Parce graça, que mon Dieu te joint para que pudéssemos viver pour que nous capables de vivre. vida plena, Ils ont vie qui vida pleine. abundante, Ils ont vie em abondante. Cristo Jesus, Dans Christ e Jésus. desfrutarmos de paz com Deus. Pour que nous capables de jouir de la paix avec mon Dieu. Agora, nós somos um jardim de Deus. Nós somos um jardim de Deus, Nous sommes jardin mon Dieu. onde podemos desfrutar de uma comunhão íntima com Pour Ele. que nous capables de jouir une communion intime avec mon Dieu. Continuando a história do homem longe de Deus, Pendant qu'on continue à parler de l'histoire de l'homme qui est loin mon Dieu. Deus chama o homem, Mon Dieu est l'homme là. um arameu errante. Um arameu, Araméen erroné. yes, um arameu errante Araméen erroné Abrão. qui est Abraham. Abrão era de Ur dos Caldeus Abraham c'était un chaldéen. e ele vivia Il était à vivre sem um conhecimento de Deus. sans aucune connaissance de Dieu. Deus o chama para uma missão. Bon Dieu relève pour une mission. Capítulo 12 de Gênesis. Chapitre 12 de Genèse. Ora, disse o Senhor a Abrão. Capítulo 12, versículo 1. Verset 1er. Seigneur a dit à Abraham, Sai da tua terra, da tua parentela, parti quitter pays ou quitter toute famille, e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. quitter Kai papa, aller dans le pays, m'a montré où là. De ti farei uma grande nação, M'a baou un pile petit. e te abençoarei, M'a béni. e te engrandecerei o nome, Yo va tourner une grosse nation. se tu uma bênção. Yo va tourner une grosse nation et va bénir une traduction créole avec traduction. Si ma fille Salabdia, c'est pas ça qui est là. La traduction créole là, l'anti Jean Baroque, au contraire avec traduction portugaise. Et que la traduction créole est un peu différente do que está escrito no português. Aí dá um pouco de contradição. Sim. Mas ao fim é a mesma coisa. Deus chama Adão e Eva Bon Dieu relève Adam et Ève para que cuidassem do jardim. pour qu'ils soient capables de veiller jardin. Agora Deus chama Abrão Bon Dieu relève Abraham para que cuidasse de gente, pour être capable de veiller monde, para que cuidasse de pour pessoas. être capable de veiller des personnes.
Porque as pessoas estavam longe de Deus. Parce que moun yo te loin mon Dieu. Agora o chamado de Abraão, ele é um chamado Quand appel Abraham, non, c'est un appel humanitário. humanitaire. Enquanto que Adão e Eva receberam um chamado ecológico, Quand que Adam avec Ève recevaient un appel écologique, Deus agora chama Abraão para que cuidasse de gente, um on a chamado Dieu humanitário. Abraham pour veiller l'homme, un appel humanitaire. E agora Abraão recebe uma promessa de Deus. Et quand Abraham recevait la promesse de Todas Dieu, as nações e todos os povos da toute terra nation, tout peuple sur la terre, seriam abençoados. il va bénir. Amém? E esta bênção de Abraão nos alcançou. Et bénédiction Abraham, ça allait toucher nous. Essa promessa que Deus fez a Abraão Promesse ça, mon Dieu, te fait chegou até Abraham. nós aqui. Il arrive jusqu'à nous-mêmes ici. Hoje nós somos abençoados. Je dis à nous, c'est vous qui bénit. Em Efésios capítulo 1 vai dizer Dans Éphésiens que somos chapitre 1er, il dit nous, abençoados c'est vous qui bénit com toda a sorte de bênção. à tout type de bénédiction. Estamos assentados com Cristo Nous chita avec nas Christ regiões celestiais, dans les jours célestiels reinando com Ele. pour nous capables de régner avec lui. Esta é a bênção que Deus chamou para Abraão. C'est bénédiction ça que Dieu te réunit pour Abraham, c'est capable de diviser à la nation. E esta bênção é o menino Jesus. Et cette bénédiction ça c'est Jésus-Christ. Que nós o recebemos. Que nous-mêmes nous O recevons. nosso único, Ça suficiente pour Salvador. unique sauveur nous. Este menino Jesus agora nos convida, Et quand il y a Jésus, ça l'invite nous. como igreja, Et donc l'église, para repartirmos esta bênção pour nous capables de partager la bénédiction para ça, com os demais povos. avec l'autre peuple. Amém? Amen. Amém. A promessa que Deus fez a Abraão Promesse que mon Dieu te fait avec se Abraham, cumpriu em Cristo. il compris dans E Jésus-Christ. este Cristo Et Christ ça, nos convida l'invite nous para transmitirmos pour nous capables de transmettre esta bênção bénédiction ça aos demais povos. avec l'autre peuple. Para que todo joelho se Pour toque, que tout genou capable toda de língua confesse toute langue capable de a confesser Ele como único Senhor Jésus comme unique sauveur. e Salvador. Et unique Seigneur et sauveur. Amém? Nós fazemos parte desta missão. Nous faisons part de mission ça. Esta missão é de Deus. Mission ça, c'est de Não é de Dieu. homem. Et pas d'homme lié. Esta missão é de Deus e não é de homem. Mission ça, c'est pour mon Dieu, pas pour homme. Se C'est pas fosse de pour homem, l'homme. poderia falhar se fosse de homem. C'était pour l'homme, ça t'a. Mas não é de homem. Mais il va Ela é de Deus. C'est travail, mon E Dieu. ela não falha. Il n'a pas failli. Porque Ele é o Senhor da promessa. Parce qu'il est Seigneur de Ele la é o promesse. garantidor desta Il promessa. s'est garanti promesse ça. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Existem promessas que dependem de ações humanas. Quelle promesse qui dépend des actions humaines. Eu cumpro com a minha parte e Deus cumpre com a Moi, dele. compris avec partie, pas non, Mas a compris avec promessa partie. que Deus fez Mais promesse, mon Dieu, te fait avoir não depende de il parte pas dépend des parties humaines. Il pas dépend des parties Porque humaines. Ele é o Senhor da Parce que promessa. il est Seigneur de Ele la é o promesse. garantidor. Il s'est garanti. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Bendito seja o nome do Senhor. Loué soit le nom du Seigneur. Glória a Deus. E hoje Glória nós a podemos Dieu. louvar Et je Ele, dis à nous capables de louer lui. bendizer a Pour nous Ele. capables de bénir lui. Porque nós estamos numa peleja não para Parce pelejar, que nous n'ayons gourmet, non pour nous mas capables de gourmet. apenas para revelar Mais Ele. seulement pour nous capables de révéler qui ça Mostrar qu'il quem Ele é. Montrer qui ça E qu'il est. mostrar e revelar a sua Et glória. montrer et révéler la gloire. lui. Bendito seja Oh, o nome do alléluia. Senhor. Béni soit le Seigneur. Então agora nós estamos numa missão. Quand nous gagnons mission, E esta missão é dele, et mission ça c'est pour mon Dieu. não nossa. Et pas mission pas nous. E esta missão que ele nos chamou, Et mission ça qu'elle relève nous. os anjos desejaram. Os anjos Et desejaram. Saint-Jean désirait. Os anjos quiseram transmitir esta Il palavra. te voulait porter parole ça. Então para nós é um privilégio Mais pour nous c'est un privilège. sermos portadores Pour que nous capables de porter boas novas. de la bonne nouvelle. Isto é privilégio. Ça c'est privilège. Podemos transmitir Pour as nous capables mensagens. transmettre le message de la bonne nouvelle. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Aquilo que os anjos não Ça puderam, que les anges pas Deus capables. concedeu a Pour nós Dieu par nous les este privilégio. privilèges ça. Então é uma alegria muito grande C'est une joie très grande. sermos esta carta viva que o apóstolo Paulo Nous vai dizer. devons comme une lettre vivante, comme l'apôtre Paul dit. Somos cartas vivas, lido por todos. Nous sommes une lettre qui est ouverte pour tout le monde capable de lire. Glória a Deus. La vie nous devant tout le monde. E eu estarei agora falando Et quand il a parlé, para 3 segmentos específicos. pour trois Oh. suivis de 3 povos. trois peuples.
da nossa sociedade, do nosso país aqui no Brasil. Des sociétés noirs, des pays nous ici au Brésil. Ok. Ok. Eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Youssef. Je vais présenter mon petit cas. Non, mais c'est. Youssef. Ou même qui bat anglais, dit ça le fond. Elle qui parle anglais, elle peut dire. Youssef. Non, mais c'est Youssef. Meu nome é Youssef e sou o fundador da Missão Retaguarda. Non, moi c'est Youssef, moi c'est fondateur de mission Retaguarda. Dis encore. Retaguarda. Ah, mais bon, ok. Missão Retaguarda. Surgiu em 2004. Nous avons commencé en 2004. Quando fiz uma oração a Deus. Nous devons prier avec mon Dieu. Para que Ele me desse um projeto. Pour être capable de un projet. Para que eu pudesse me envolver. Pour être capable entreprendre. E que para não perder o foco. Et pour ne pas perdre vision. Eu estava no campo missionário. Maintenant, comme missionnaire. Tive que sair. Et pour sortir. Do serviço militar. À cause des services militaires. Durante o serviço militar, durant o serviço militar, eu iniciei as atividades da Missão Retaguarda. Missão Retaguarda tem por objetivo levantar sustento físico, assistência física, financeiro, financière, psicológico e principalmente espiritual a missionários no campo. A missionário Quando fiz uma oração, Deus me deu uma visão. Como se fosse este data show, este telão. Como se fosse essa imagem. No sonho apareceu um escrito bem grande em cima, Missão Retaguarda. O objetivo, levantar sustento físico, lever a substância física, financeiro, psicológico e espiritual a missionários. Pour le missionnaire. Esta visão se deu em 2004, no mês de agosto. De lá para cá tem sido esse o nosso trabalho. Adotar o missionário no campo. E trabalhar com despertamento missionário nas igrejas. Pode passar. Essas são as partes que eu já falei. Pode passando. Pode passando. Nossa visão, ser uma missão de referência no apoio missionário. E c'est pour nous capable une organisation de référence dans l'appui missionnaire. E esses são alguns dos nossos missionários que temos acompanhado. Roney c'est quatre missionnaires que nous accompagnons. Trabalhava no Oriente Médio. Il a travaillé dans Moyen-Orient. Hoje ele é presidente da Jocum. Jovens com uma missão. Je dis c'est président de jeunes avec une mission. Une institution que les jeunes avec une mission. Em Goiânia. Dans Goiânia. Robert trabalha como morador de rua. Et des jeunes qui travaillent pour monde qui vivent dans la rue, qui sont dans la rue. Com recuperação de dependente químico. Avec récupération de dépendants químicos, de monde qui fument. Hoje ele está em Santos, São Paulo. E je dis ali em Santos, São Paulo. Patrícia está em Cabo Verde. Patrícia ali em Cabo Verde. Implantando uma missão. Implantei uma missão de treinamento missionário para os cabo-verdianos. De entraînement missionnaire pour eu capable aller no chão. Emerson hoje está trabalhando em Moçambique. Lá trabalha na Moçambique. Com treinamento de liderança. África. Com treinamento de liderança às igrejas. Avec entraînement de leadership de l'église. Amém? Hoje eu estou envolvido com um projeto chamado NGI. Je dis à moi enveloppé dans un projet de NGI. NGI significa Iniciativa Global Neemias. Isso significa Iniciativa Global de Neemias. Visa levantar 1 milhão de intercessores. Vision c'est pour lever 1 million d'intercesseurs pelos norte-coreanos. Nord-coréens. Pastor Kenneth Bay. Pastor Kenneth Bay.
é o fundador da NGI. Lui c'est fondateur institution ça. Ele foi preso pela Coreia do Norte. Il était en prison na Corée du Nord. E ok, vamos ouvir aqui o que ele está falando. Nous allons attendre là que ça qu'il y a dit. Um pouco sobre o pastor Kenneth Moi, je Hagin, vais parler au petit crasse de pasteur Kenneth Hagin. que é este homem. De Obza. Ele tinha uma base missionária na China, Il était une base missionnaire en Chine. recebia líderes de diversos países do mundo Il était recevoir l'idée de différents pays dans le monde. para orar pela Coreia do Norte. Je faisais prier pour Corée du Nord. E eles entravam dentro da Coreia do Norte como turistas. Je faisais qu'on entrait dans Corée du Nord comme touristes. E aí eles oravam em alguns lugares e implantaram creches, orfanatos e escolas. Je priais quelque côté, je mettais crèche, je mettais orphelinat, etc. Tudo escondido do governo. Toutes base sans cachette parce que le gouvernement n'a pas connu. Em uma dessas entradas, Et dans une entrée, ça, ele foi pego. ils ont été kébélés. E descobriram todo o seu trabalho dentro da Coreia do Norte. Ils ont découvert tout le travail que tu as fait en Corée du Nord. E foi condenado a 15 anos de prisão. Ils ont condamné lui à 15 ans de prison. Cumpriu quase 3, Il presque accompli 3 années. porque o movimento de oração Parce que le pouvoir de la prière, por ele e pela família dele, pour lui et pour la famille, ao redor do mundo, aux alentours du monde, e Deus o colocou em liberdade. bon Dieu mettait dehors la prison. E ele fez um pedido. Et il fait une demande. Quero agradecer por terem orado por mim Moi, je voulais remercier parce que vous avez prié pour moi. e peço que continuem orando agora pelos norte-coreanos, Et qu'on y a m'a demandé pour nous prier pour notre Coréen. porque são 25 milhões Parce que c'est 25 millions que estão presos dentro de um país. qui sont en prison dans un pays. Surgiu a iniciativa global de Neemias Et c'est là l'initiative globale de vie initiée. para levantar 1 milhão de intercessores pelos norte-coreanos. Pour nous capables de lever 1 million d'intercesseurs pour Corée du Nord. Pode passar, pastor, por favor. Surgiu então a NGI, que tem 4 pilares. A NDI. A NGI tem 4 partes: lembrar, Il y a 4 parties. Songer, resgatar, rescaper, yes, e reconstruir. restaurer et reconstruire. Lembrar Songer. são as orações feitas diante de Deus, Ça, c'est prière que nous faisons devant mon Dieu. lembrando deste povo Pour capable songer para que Deus os pour liberte. que mon Dieu est capable de libérer. Resgatar é retirá-los de dentro da Coreia Rescater, c'est retirer de Corée. e ajudá-los com treinamento, suporte Aider avec entraînement, supporter, médico, psicológico, médical, psychologique. restaurar porque a vida precisa ser restaurada Restaurer parce que la vie a besoin de restaurer. e reconstruir porque eles chegam totalmente destruídos, Et reconstruire parce qu'ils sont arrivés complètement sem nenhuma détruits. condição. Sans aucune condition financière. Estamos na Coreia do Sul treinando Nous, dans la Corée du Sud, nous avons entraîné les gens. norte-coreanos resgatados Et Coréens que nous prenons, Corée du Nord, para serem missionários pour qu'ils soient capables de devenir missionnaires dentro da Coreia do Norte, en dans Corée du Nord. quando o comunismo cair.